داویا هفته دوام که تماشامان جام گوت ایرو ملسر کردن سوویت باخفند دمایکتیا سوویت سوسیالیست کرد به فرمان استالین و جو کافکاسیه بر با آسیان آوین هاتن سرگن کرن به دار زور هاتن سرگن کرن به رویتی یک دشوار و بریم به ظلم زوردار یک مزن و هاتن سرگن کرن ملسر دیروک و تاریخا کردن سوویت باخفن ایرو داویا هفته ده لستودیو من ها میوانمه ده میوانمه هجا هنه مگو قزاقستانی میوانی که مهجاییه سروکی کردن قزاقستانی پروفسور دکتر کنیاز ابراهیم خیراتن سرچاور هاتن. سپاس کم زارازینه. بله ماموسته مگو امیل سرج و مجاره که مگو حساسه گرینگه امیل سر کردن سوویت باخفن سر دیروک و تاریخ و جغینی ویکه بگشتی لسر کلتور چاندا کردن سوویت نه اینکو دژینه می باخفن دیسا لستودیوی من لکولینر سالهای که بربری کو که سالش جیل سر ویکه لسر و مجاره براستی گلک خباتین میه هجاهنه بلکه فیلمین سالهای که بربری هی پرتوکین منه نویسین منه امیل سر و مجاره باخفن براستی وگم مگوته قزاقستانی هاتیه میوانه من ام سری ده تماشا من متخوازم بکی و جنس و وگان ناز بکن ده سری ده برا ام و ناز بکن پاشی ام دست به صحبت آف بکن ماموسه ناسکرنام از کنیاز ابراهیم میرزایف خو کردی سوویت بریم مالباتا ما قالبای مج باکوری کردستانی هاتنا سوویت روسیا سال 1926 3000 مال مالبات عشیر بروکا جلالیا مثل کا بانوکا تمام عشیر در بازی روسیا بون و ایران نابرا روسیا و باکور ترکیه دا سنور هاتا چکرنه پارک مال روسیا پارا ماین برورا براک ها در بازی روسیا بو بری ماین باکور ما بون ام جوی مالباتنه جوی عشیرینه و که حتی سال 1937 مال ارمنستان جیان کرد خواندن ما مالبات ما تمام جیان ما ولات شهرستان سوویت در باز بو دیروکا کرد سوویت کفناره بله ما مستعمیجا لسروی که نها بافن اون جیجویکش خو کرد هر تم جبرکو بندس بو بلنگاز بو مالبات هر تم صاب بلابیه و مالبات و قال کره جوی که اون جی باندوردار بون باوی که نینه دماغو هم دویژن کردن سوویت دماغو هم دوین و سرگنه و ظلم زوردار یا مزن و ایشو علما مزن وک دماغو هم دیروک تاریخ ببیجن 1937 1944 کو ام دزانی و باوی کی فرمی دیروک تاریخ کو ام دزانن لورا د دسپک د جمگو قرباغ وگا وک مشارک دی صد روشه و دیگه پشتی شرق قرباغ جد وک ام ببیجن سرگونا سیم جی کرد جبر وک جباوی کی نینی باندوردار بون ام لسر وک باخفن پشتی هلوشینا سوویت جدیسا دروشک چواده بون کردن می دیروک تاریخ دماغو هم دنرن و ها یک بی یک ام نسره بسکنن ام پیشی دماغو ببیجن او بریار هستندن بریارا ستالین یعنی او بریار جبو چه هات استندن وک هنجه چه هات نشان داین کو او ظلم سر کردان آده گر کرده من مچاک گوت 26 سال ارز در باز بون نخیچوان مان اشخور آوایی چه کرن حتی 3 هفته به ساله 1930 هفته ساله جان کرن آبوریان بر باشی دچو جانا نابرا کرده باکور کرده روسیا قوم لازمه وان برای وان ولی ما بون ارزی در بازده بون ولات بو شرینا آخا ولات دکشان دولت سوویت ستالین خاص وکی که او سنور ارتا روسیا سوویت و ترکیه به باقش کرنه yani وکی جبو سینور گفک دیدید yani آره گفک دیدید وکی کرد کارن باش وقتی جار کدی در باز یوالی بن آنی آلکاری بدن دولت ترکیه چون پرانینا ملت باکوری کردستان ما بود چاک باوری پندانی همون سرگون کرد نوا شبکه دا ترین باربر آنی مال به حیوانی گربا یه مزه با تجی همان ترینات کردن و کی برای آن دانه جیکی نعیان کسی که نظام و که ترین کداتشه yani nav şeveki de bir tane ev bir yarastandın asker durgut
وکی گفت کی دکاره دو دواره یا چلکی وی هفن گاهی وی هفن دکاره بار که مال خونی اشیاء خونی باها ستی خونه وکی کنجن البته نهلدن نواش شبکه دا بن اکا اسکر دا برای اندان آسیا نابین قازاقستان لکسه که نزوگ ریج دور ریدا ترین جانات سکنین کرده ما وی چک ترین ندیده بون ترین پایا بون وکی آوا که بخون یعنی جاره که هلدن ترین دوچو نکش دمان یعنی که دمان جی جانا خوش دستان مان هنک جی وکی تندرستیان نخواشو ترین دا دمرن او جی بر چمکی بر گولکی بر بحرکی را ترین در باز دبو او دا داوید نوی بحری وی گولید شو yani yine ko demirin şu vawe ki تو کسی که yani ev reviti çıkas devam kir. رویتی حتی دو هفته زیادتر حتی 20 روزه دوام کرد شب رو دو چون کسی که نزم کدا دشن Yani bir yere katiye stendin jiniş Vay ke ve be. şu ana dışarı ki de gotun ne çi köderi yani pırsek natiye bersmandın bir tane got ne. Bunun تنه için گره هنر le trenin barbir. Trenin Yenko barbir. ajalan yenko hayvanan yani یک barbikin. حیوانا یک اشیا باردکن نه بزیش کبونه نه درمانک نه تشتک همو دو مال سه مال تقصد ترینه که سر عبدا یک دستا بشتنه خارنجی و خارنجی تم توایی چون که اوا نقدر گرتنه که هم بری ملت ما ام آقاسی ایرو بروی ناک هم وکی هاتنه نفی کرنه سکون کرنه چه قاسی مورال ملت هات کشتنه ملت چه وقت وکر هاتنه کازاکستانه پارکشیه گرگزستانه کسی که زمان نزانن گرگزستانه گرگزی زانن گره اوروسی کرده من نه گرگزی زانن نه اوروسی قازاقستانه قازاقی اوروسی her zaman hiç millet nizanı. Çavi hevdud niran. Doğru hevdud için. Ev milletik jiji ye berici burada dımının Kurdat niran vak milletek ne ayon. Gel ki kannavi Kurdat nebistin ev çu milletin. Çok milletek aliye devlet hatana nafikrini. O hakkı wana mafiyantına jvi gundi her nevi gundi. Asker izin dadi da. Dibin dorpeçi askeranda leşkeranda. Askerda, leşkerda, polisda ve ki cihe xo nelebin. Dibistana da jî zarok nizanin, zimana nizanin. Çend salaka zulma here gerantê sevan ve agahiya Ruspiya ew mervek şehadetê û şixulî kirine dîtine kalê me gilî dikin ve ki bi seda mervê sere جانا خود دستا بون مره بون گله کاجی برچی بون خلایی سر و سرما کازاکستان جی زمستان مها پیشین حتی سر سفری 20 و 25 Böyle. Ve sırrı sakamaz Zibistan'ı da. دیتون او ظلما دیتون او سیستما که هر گرام و هم بری گلی کرد دری گلی ما و کی کو او ظلم هینا ستالین دا هینا رژیم و پارتی کمونیستی دا دیتن پرچه بون تمامی آسیا ناوین قازاقستانه حتی سال 2005 سوسیا چون هاتن تو نبود بای مرنا ستالین را فرمان درکت کو و کی کو حق بنا ملت و کی بکار بن جی کی هرنجی گیدن Hatta pencu susiya ev zım devam kiriyor. Yani bir tane bu revitiye ve sinordar ne bu ya. Pişti ve geç devam kiriyor. Yani gündeki hatta gündeki bir şey be destur yani dibin dorpeçi leşkeran yani. Komendat ve ki askeri izni bede dikare. Dibistan acı dixunun ve ki xandına bilin zango da bistinin ne kadar bacarı ki mezin. Hatta ni 5-6 sale ava disa devam dikir. Na akademisyon Kurdimeyi navdar Nadire Kerem Nadirov avan roje gran geleki baş bir tine u dve ve ki mekteban navin lisa tamam kir hakkı ne o hazarim çiki bixunum. Stalin rajname şandı bun. Her kesi rajı cevap nedad. Anci ne ereni bu. Pey ve ra pey 5-6 salı ra Kurda hakkıstand muhabıstand ve ki heydi bekarvan ve millet bin nas kirdi. Eko her gran ev millet der dori derak Kurda da
تا آگاهی آنتون نبود ولی حتی سال تو خیره کی ندیدنه ندیدنه. مامۆستێرێ yani زمێنتونەیە چانداوان زانە ژنشکەوێت شتێکی دیەکی بیانی زمان تو نبود نکار بخوابتن کار بکن خازانش بکن کار ساجی تو نبود وقتی ملت به زمان کاری لال اوا سیستم هر مزم بود پاش وقتی هدی این عالمین هین زمان آبدون bir şekilde. Yani hatta bence siyah Kurdin Sovyeti karulal dijin. Emuha karım bebişin. Böyle jwe surgune jwe revitiye xlas bun lebele jiyane ka çawa disa mego hatta vesale tu xeyr disa ne ditiye Kurdan. Vega disa jam beri xubedin mama seyxedin salih kever biri. Vega hatta bence siyan emja jwe und serveke un gelek xabatin ve hiye xabatin ve brastici gelek inşa. دماکو و یکی لکولینا و یکی کر تشتن کوسا بارکش دماکو ام ایجا و ببیسن. راست پشتی کو کرد ماج کافکاسیتن سرگن کرن 37 ابخوا گله کسر راستاتنم چبون کو بحثمان روجات کرن و چاغه زاروک بون 4 سالی بون 5 سالی 7 8 سالی بون او روج باش دهاتن بیروان ماموسته پروفسور اکادمیسین نافدار Nadir Nadirov Nadir Kirov ku mamosteci bahsevi kir seranseri dünyaya tenas kirin hatta naha 200 patent tevi hene seranseri dünyaya ne tane Kürt jbo Kurda serbilindiye jbo Kazak u Rusa u jbo hemu çan zanyariya cihane ji serbilindiye yani 200 patent tevi hene Kurd u Rus u Kazak jered bejin bave petrol u gazê ew xwe bahs dike dibêje min dema dibistana kar dikir mesela çû navî ji gundê wî bo gundekî dî hatibû qedexe kirin Paşi mesela desturi edi bizore desturi din ku her navçeyekî biçûk bixwîne. Edi piştî mirina Stalin piştî 53 ew hatina Khrushchev hinek rewş aram dibe mamoste Nadir Nadirov 55 êdî li Moskovayê em dibînin ku diçe üniversiteyê dixwîne yek ji wan Kurd e yek ji wan Kurd e yekemîn e ku li Moskovayê xwendina bilind dixwîne lê ji bo ku vê yekê bike jî gerek êdî 53 were Stalin bimre Khrushchev were serkar hinek rewş aram bibe lê ew xwe jî behs dike mesela ne tenê mesela ji gundek çûna gundekî yan jî yani Kurd di statûyekî gelek taybet de bûne penaberên taybet divê statûyê de bûne tu mafê wan tune bûye yani bir tane ne penaberci penaberên taybet mesela zilmekî gelek mezin yek ji wan zilma mesela tişevekî de davêjin ser gundê Kurda çil merîne çil mêrin çil û çar mêrin digirin dibin heta ku Sovyet hildiweşe jî haya kesî ji wan tune yek ji wan kesa jî apê Nadir Nadirov e gelek caran nameyan dinivîse hatta hilweşina Sovyetê haya piştî hilweşina Sovyetê êdî destûr din dikeve nav arşîva dibêje rast e me ew binçav kirine me mehkeme kiriye li xwe min kur hatine gotine em me sxurtiya dewleta Tirkiye kiriye yani ev hemû tiştê hatine çêkirin hemû belgeyê nerastin lê bu an dane îmze kirin û hemûya jî sêdara kirin an jî gulebaran kirine kuştine piştî ku Sovyet hildiweşe piştî salên nodê êdî ev yek derdikeve meydanî heta wê çaxê haya wan ji tiştekî tune haya ji tiştekî tune rewşenbîrek çil rewşenbîr hatine girtinê ewa dewleta sê şikber dibû ser wan wekî rewşenbîrin ewana pêşerojê dikarin karekî mezin bikin wekî ku wana karek mezin jî kiriye nava malbata da akîde sê dikarin vira bikin tê jî dewletê jî dikarin bikin her çil şeveke dibin wekî qeyb nizan sûcê wan çi ye ser çi diçin û qeyek jana ji venagere yani tiştekî merivsa yani matmayî dimîne yani bizanayî kesin carekî çak rewşenbîr evet garibin pêşeroj yani tiştan derxîn holê tiştan zelal bikin ronî bikin bawekî zanayî wan kesan tabii erê ji Kazakistanê Cambulê nava şevekî da rewşenbîr diçin heta nava ji kesek nizane wekî ku sûcê wan çi bû pey mirina Stalin re jî paşa wextiyê re jî hinek wekî ku boy sûcê neeyan sûcê sirrî ewa temam jî ewa ji zilmeke gelek mezin wekî hata serê millet wekî rewşenbîrî me pêş hatin mamoste ez neşaşim ne birevî bû nosa
Kurapı Kurapı aşile kun eyle kun dış tavcı merve yaptım. بله من نفسان و باش نای بیران دیگه الوی که جی رپشن بیر جبر وی که ام دویژن گرینگه لبله دیسا جی کردن سوویت چند خوی کترا خو دیسا پاراستن امیر سر وی که جی بافن برفرهی وگا دیرو که تاریخی ام دافن مگود دو تاریخ جبو مگرینگه 37 و 44 دماکو ام وی مجار وگن وگا سدما فشخوان هر دیان جدایه نفسا yani دماکو وان دیرو کام دنرن کرد سوویت حتی اینها سه جاره هاتنه نفکرینه یک مگو 37 ساله یا دان 1944 جارا سیامینجی 1908 و 9 ساله اج ارمنستان و کافکاسی هاتن نفکرینه لیوانا اکا سبب جرا جرا همه یا 37 عالیه سیاسی وکی کرد در باز بون نابرا Türkiye, Rusya'da geldik pevgiridan çe bu, Beriya ve Kurdistan'a sor, bu sal 1923 adı bu namazrandan ek Azerbaycan'ı başı, 29 salı Kurdistan'a sor, nave Kurdistan'ı arıço. Leya çelçara tamam başka ve ki kuj Kafkaz'ı, Gürca'yı, Gürca'yı aksadı vecin akıl keleke. Kurdime jiyan dikrin tabi Türkan, teri milleti mayin, sadece Kafkasya'da havun, Çaçan, İnguş havun, Karaçay, Balkar havun, Tatar havun, Tatar Kırmı. Avana şahı şehri cihanı dest pekir, nabera devlette Türkiye ve Almanya'da pevgiridan havun. Türkiye çok akon yakun. Ve ki şehri cihanı duyamında وکی که سوویت بازار استالینگرادی آت نکه ترکیه دکارو در بازی کافکاسی دو بله معنا هر مزنه وکو وی سنری داجی اب ملتانا جیان دکرن اب کرد مگو تر دیسا فرمان درکت وان ملتا جورا درخن نافکن برای او سنور orta سوویتی orta ترکیه به باقش کرنه اما رونا دکارم پاشوقتی آلیکاری بدن ترکیه آن آلی آلمان دیسا کدومه کتن به وی زلولیتی و ظلمی هاتن نفکرینه به مجاری دا او کتوا پروفیسور عزیز زیا بدرخان و کی درق نفکرنا کرد کازاخستان 1944 دا زف برفرد نیسه بله و کی دوی شر دست ببو باوی من کراب من کرد من دچن شر و کی ولات سوویت خواهی کن بله جبوستانی شر دکن بوستانی شر خوردن دکن کرد میرن خونه خود در رژن شهید دکن هنگ دمینه ودگر مال خود نوینن ستالین مال بات وانا نعفی کرنه سوگون کرنه جی نعاین جبو ستالین جبو وی هیامی خوین رجاندنه و دماتن مالبات تونه مالبات تونه. دم مالی دریوت که مالبات تونه یعنی تمامی تشتکی سوویت دگرن کازاخستان دگرن گلو مالبات ما کدا بشاندنه کی درینه تو آگاهی تونن نامد نه 10 سال شونده هید مالی خود دبینه و یکی که هنک شاندنه کازاکستان هنک شونه گرگزستان هنک شونه ناحیه ماین هنک تب بلابونه بلابونه آواز زلولیتی هر گران او که یکی که دولت سوویت همبری کرداک کرد و یکی که دچن شهید کردن بوی آزایا ولید بالبته وانجی وی حال گران دادمینه ایروجی گوا که هجا عزیز یو بدرخان بحثا وان رجات که یعنی هسترت کن جاوی براستی اب خود بجا آپ امجی چوه شهر چوه حتی برلین نهات یا بابی حتی برلین چوه گلک مدالیا استاندنه و دولت گلک رازی بونا خون نشانه آپ زیودا یا زیو بدرخان عزیزی کوریه بله اب تو جارا مثلا بج او تش جبیرا من ناچه گوا بحث جد که گلک بباندور دبه یعنی اره تشتک مزنه يعني دبي بابي من قلت يا خوزي ام فنجر يعني ام دما ود قرن ام دينا خدنا نا جن هي نا خشك هي نا برا هي نا زاروك هنا براستي ايش هيك قالك مزن ايش هيك جالك مثلا يعني برينك او قاسم مزن وكور يعني هاتي او بكرين تشاري سري صدام قالك جرام هو يسال حفته ساليا وي صدام ما در باس كر ولكن نعفي كرن راستي جي
جوار خونی کال بابا هاتم نفکرنه اوجش کردستان باکو پرانی آن قرصه اداره باکوری در باز بود سالا دا نکاب دیسا هر چهار پارچه قزاقستان جان دکن کدی ما 37 ساله 44 ساله و یکیتی چگرنه قزاقستانی و یکیتی آمان ملتا چه بیه روشنبیر ما پیش دهاتنه کارمند ما پیش دهاتنه کارساز پیش دهاتنه ایدی نوا قزاقستان دا ملت ما 37 ساله برده ایدی حتی 80 چند سالن هم وقت ملت ماین خدا ما خدا اختیار بونه بله يعني دي ناز دكن وك بلد دولتك ناز. عادل هي يعني ایدی وقت ناس تکن وقتی زانم که کرد هنه ملت کی خدا دیروکا کوناره وقتی خدا چاند خدا هنر وقتی که وجه ما زمان ما هیا وقتی نوا چقاس تکوشین جهان دا کدا هنر کرده هبیه یک وقت سلطان صلاح الدین ایوبی دیروکا دا هر چیز دویجه هم کس بیناز که وقتی هم بری خاشپارزا شرکاری مزن کردیه باید راجی البته جماعت قزاق جی جماعت اورس جی او جیر جیندار جی ایرو کده ما قزاقستان دنیارن یک آسیا ناوی دنیارن قدر گرنده که بلند کده ما نک تنی نگاهی قزاقستان سا کرگزستان آسیا ناوی تمامی روسیه بلا بوده بله او کده ما روسیه جی ایرو پارا که ما کردانه وکی که 26 سالش باکور در بازی رویت سوویتی بود از اینا که پیش اگر نفکرنی رو بیجم ایرو اوجی عین نوا ملت داره نوا روسا دار نوا ملت ماین دار روسیا کراسنا داره حملی بله امیر سروی که چه باخفن طبعا. وك کو اویک هي گلو پرانیا ون هاتي اسیمله کردن تمام، یا تمام. جبر کو بله، بله. زیاتر بلا بو بله، که شخو کردن کو هاتن سرگن کرن ین 1937 ده قزاقستان قرغیزستان ازبکستان مده بینن جبر کو مش سرک کردن روس. قزاقستان نه پرانیش خو بتابتی طبعا. لسر قزاقستان بگشتی لسر کردن سر. سوویتش خو می باخفن لسر دموکراسیا کردیس ام بیشن سوویتا کهن توازم بله. چند تشتا بیشم کرم تایبتی اره ایروج ام بیشن سرانسر روسیه سو ولات سوویتا کهن کرده ما جان خو بردوام تکن و جانه کی باش براستی دمشینه یعنی جالی ام بیشن آبوری و جان هم باشه جالی ام بیشن چند هنر خوشی باش بارزن لی به تایبتی دوی ام سپاسی خوی تایبت پیشکشی دولت قزاقستان بکن ولات قزاقستان و ولات کرگزستان جی بکن بون مونه مثلا کرد ما پرانیا کرد میل قزاقستان دیجین ایرو ناسنامه وان ده کرد هاتیه نفساندن یعنی اف مینا gerek جبو اف مینا gerek جبو ولاتی کومله دیجین جی ببه مینا کی باش یعنی اف نتشتکی خرابه اف تشتکی باشه هر وها مثلا اگر الجندکی انجی طاقه کی مثلا قزاقستان گله گنده کرده هنه کو ام بیشم پرانیا شصدی هفته هشته نوت رونشتوان وان کردن یک گنده که شصدی صد کردن لی آلیه جنبوله تارازی جرد بیشن قشقابلاخ حتی کرده ورد بیشن کردستان قزاقستانی قشقابلاخ فیلم کی بی آوایجی ما چکریه مثلا سمت کلتاخه کی ده شاگرد 5 6 7 8 شاگرد کرد هبن ما في وان هي دولت دبستان ده پروردهی زمان کردی بدوانه اف يعني يعني دائما کی باش بو دموکراسی زمان جهات بو قد خكرن لبلنها وك درس زمان كردي جيده هي دبستان انت مثلا بتايبتي جبركم ما مستلفره از تخازم بيجم اوجي باش جبركم جريداي فيك دولة قزاقستان اف سيستم الولايات اسيا حميه هي قرغيزستان جي هي دولة بسيستم ريفبريا اسامبليا جلان تي بريفبرن يعني ام بيجن يكتيا جلان لهر دو ولايات جي قزاقستان جي قرغيزستان جي بهتري 120 ملت دجين كرد جي يك جوان ملت انا لهر دو ولايات جي يكتيا جلن وان ولايات انا يكتيا جلن قزاقستان يكتيا جلن قرغيزستان دي يكتيا جلن قزاقستان ده ديسا مش 120 ملت زيتر انسان ملت هنا سروكاتيا ويكي سروكومار دولة قزاقستان نور سلطان نظربايف تكه ام شكرت شانازو سربلنتن كو مثلا هر سال سروکه ملتکی دبه جیگره دو آلیه ملتیه داد آلیه چاند و هنریه داد دبه جیگره سروکومار دولته سروک جیگره نازربایف سربلندی اما او کپار ماموستا کنیاز ابراهیم جیگره سروکومار قزاقستان نور سلطان نازربایف بو ای سال ام بجم سروکه کی دیه سال کی سروکه کی دیه او تشته کی دی
ما قصدو 20 ملت دجين ليل هر دو ولاتا جي سه ملت هنا كو دولت وانتنا لبله دوی بريفا برني ده تنه تمثيل كرن بآلا خواه بزمان خواه بچاندا خواه بهون خواه یک جوان دونگانن یک جوان اویگورن یک جی کردن بله لو رجی ام نها بریا برنامه و سپاسی خواه تایبت پیشکشی وان ولاتات کن کو دموکراسی ددن گلمه کو بسالین دو ودرش ظلم زوره کی گل گران مشاندنه لیرو دناوان ملتان ده دناو آشتی و آرامی ده دجین تو فرق ميليجي ناخ نابرا قازاقي روسكي وكردكي درنگ بجي قيمة يعني او قيمة داينج بو كردان ام بيشن بفي شكلي ما فين سركه خوتين داين دناسناميان ده وكرد ادي نازدكين دبستانان ده اف gelek giringin dersen kurditين داين امل سرويكه بافن بقى ام بتابتي سر قازاقستاني كردن سوفيتي بافن بقى كردن مين ودري جبوكو ام بيشن كيفن شوبين كو باو قالام ماكي چاندا kültura ام بيشن وكب بافري چوا دو پاريزن يعني ناسنامه خو چوا دو پاريزن كو اف يكتي نقاش كرن گلو پرانيان اسيميله بويه اننا لبري وان مافي سركه كو هات بداين دبه çarçovede çava jiyanek çava dominem per merak kin hatta gotin kak salah kavrecha nunare yektiya Kurd Kazakistan'ı berbank الولد هجا قايدة بنا كردي سوفيت بري قال مجالات نكا افراندنه سال بري هلوشاندنا سوفيتي ارمنستان ناواندا چاند اونرا پیشکتنا زمان کردی بو دیروکا کردی بو واجیا کردی بو زانستا کردی بو سوویت هلوشا هر دولت که حالا bu devlet ekser bukha. Azeriya devlet akha vakir, Ermeniya khud ya milleti Gürciye, Sovyet Rusya, milleti Mayin, Kurdman bekhayi. Belki akhavan tüneyi. Akhavan tüneyi, khayavan tüneyi keseki pişkeriya Kurdan nekir. Esacı Ali aburi, Ali siyasi Ermenistan'da buna zamanı Kurdi gel astangi peştehatın. Radyo Yerevan'ı saate kim bu? روزنامه تازه برای هفته دو جاره سه جاره واشان دیدی بود جاره که همین رادیو ایریوان دنگه کردان بود دنگه کردان و که کو ایرو رادیو ایریوان برو همو هر چهار پارچه کردستان جی بو اقا نوانده چاند و که هر کسی زمان جی عرف جی عادت خوشی به رادیو ایریوان خواهی کردن بیر ندگر استاجی کازاکستانه درس زمان کردی ندادن پرورده چون نبود چند جا من نویسی و که بوی زاروکا برای زمان کردی درس بین گفتن ما برسی دستن و که کتاب و تنانن مامسته زمان کردی درسی بده تنانن هنی درسش که هم ببین یکیتیا کرد قزاقستان بربان حوال ما نونر یکیتی حوالی رخصتنا ما روشنبیرم توب بود البته نکا روشنبیری ما گله کی پیشکفتی نه با علی کاری هم امروز ما درس زمان کردی را ما زمان کردی کتاب بله ما موسیقی از نشان کتاب بونا بخباتین و دا و ششا بونا مکتب یکشمی و کی او مروی زمان کردی بیر کردی بود اسیمله بود اوانج نکاتن درس زمان کردی هندبن چند کرده هنده بن ادبیات کرده هنده بن اولش بنامان زاروگه یه مزن نکتنیزه بنا دیا ششا دو ششا حتی نه او هجمان اوا دو پیش اوا ششا حتی نه گلک باشه یعنی او تیو کام بون جویان و گوته و دستور برا بدن ما درفت هیه درفت هیه هم دکارن اون سروی که خبتین و پرتکان درفت همو او روشن بیری ما زاروک ما و گنج ما کو زمان اوریسی یعنی قزاقی آذری خواندنا بلند دستانی بود اونا ما نوا دو سه هفته دا ما هکیدا ما وان را سمینار در باز کردم درس زمان کردی وانا کاغذ دیپلما سرتیفیکات درسدار زمان کردی استندن اینو هم شابونه کم مزمان دیویژن آلمات در دور آلمات جامبوله چیمکنده ساجی باجر من ماینده کی داری زاروگ کرداد
دبستان دا هند بن اوانا دکارن اساش زمان کردی بن زمان کردی سربسته و کی ایرو عالی دولتی دا وزارت رونپایا قزاقستان دا قبول کردنی و کی که زاروک کردا بکارم زمان خود پرورده بستین اوجی پروگرام مجنه عالی کاریا مجه دولت جالی کاری دیده و اساسات سمداجی هم جارنا کومی کلام رقاصه دکن جبینی خود در باز دکن عید عرفات دیالی خونه نتوی در باز دکن نوروز در باز دکن جشن ولید در باز دکن بله می یک سروی که جوابن یعنی و داره چواته پیروز کردن جن چواته شاهی شین و شاهی تف بگشته ملی سروی که باخن مگو زارو ده با وگان ها زارو امبیشن زارو نویه خواه چوام ازند کنج بکو وکه نشوپی دوام بکه یعنی جانا کرده واری مستل مال قدغه کریه زمان دی نوا مال ده زمان دی قدغه بتنی کردی آره مال دا املاک هر کس من نک از حوال هوگره من هر کس مال خدا زارو که خورا تور نوی خورا و کی که به زمان کردی داخل زمان کردی مال دا تنی دکار باخن دبرای مال دچنه دبستان دا آن حوال هوگره خورا دچن زمان اوروسی آن زمان قزاقی بله چونکه اوا پرسهره گرینگه و مرو گره زمان دایی که بزنه از گل لگی تخازم به شابونا که مزنه بیشن و که امی 100 ساله جوالت قطیانه عشیره خو ایلا خو ولات خو آخا خونه رنگین قطیانه لی پرانین ملت من زمان خو بیر نکیده هر کسی رو زمان کردی داخوه عرف عادت ملت زانن فولکلور ملت زانن کلام رقاص ملت زانن او چک عملی بری هبونه ایرو با ما بردوامه اواجی بنا وقتی گفتن یک روسپی ما مزنی ما ولایت وگری دایی بود دیگه شام شرینه ولات شرین تره بله مرد ایران رازلی خودم که قزاقستان و گرگزستان روسیا بنا کردمه گل مجاز آماده کردن و کی که آستانگی تونن مرد جیان دکه پیش دادشن لیگره مرد زمان خوش بزنه سر کمر قزاقستانی چند جارا با آخافتن خدا گوه که 3 زمان گرینگن گره زمان قزاقی زمان انگلیسی زمان اوریسی لکرده ما 4 زمان آزان سای زمان دایکی بله خیلی جوان زمانه اول زمان دایکی جی هنده بن زمانش هر تشتی گرینگ تره یعنی زمان تنه به ناسنامه مربا ناسنامه پسا گرینگ که اول جانی زمان ناسنامه خود هر کسک دنویسه ملت خود کرد بله تو کسک نویجه خود ننویسه کرد بنویسه قازاق آن اورس ام شابون و زاره ما پرستکن تو کی دست کردم ناسنامه نشانده از کردم ایرو اب خبر کرد و پیروزای زاره هر زاره که من درده هر کردکی دیگ نست اوجی شابونه که مزنه ولات پاریزیا جدله gelek باشه yani devinin Kazakistan yani ve devletek çavake nasnamaya Kazakistan'ı البته برای پالیتیکا دولت جی بله سرکه پالیتیکا دولت جی اسامبله گل قزاقستانی اولانی زمان و یکی که ایرو او مجال بونه ما افراندنه هر کردک دکاره زمان خود بخونه جی بنویسه جی ام دعوت خوشی شین شای خوشی دکارن به قاعده ملتی در باز کن بله به ملتی آستانگی تونن دولت قزاقستان اسامبله یکتیا گل قزاقستان آواکیده و که 120 نتا آوردانه بر پرسر 20 هر یک مالا دوستانی دا دایره های آدایی های کتاب خونه درسانه کتاب خونه بدواتی شکل نیوزکار خود شکل عگیت خود برخواست خود چاند خود نشان دادن اساجی ام کرد ایرو کازاکستان دا مالا دوستانی دا جی که من برپره و گم چاک ملت کرد تن حسابه و دولت جی ملت جی قدر کرده دگره اما حملی قدر گره تو قدر ملت بگیری اوش قدر تا بگیرن گره مرم یکی حس که وقتی اوجش میرم حس بکن تو هم دکا هم ولات و گریدای نه ساجی و دولت کم تعداد جین هم و دولتی جی گله کی سرپنیازی اکانت قبول کرد از نوه از آگاه یک بدم
لسر یکتیا گلن کازاکستان براستی آگاهی کی گرینگه سال 1990 یک گاوا سوویت هلدوشه بریارا هلوشاندنا یکتیا سوویتی لی یکتیا گلن کازاکستان لوی آواهیه هاتیه امضا کردن ام بجی سروکی وان دولت همو سوویتستانی هاتنا لور جویانه بخوش خال قازاکستان امور کرنه تمنه و لوی داره سوویت هلوشیه یعنی تدا مثلا امضا گورباچوف هيا امضا نور سلطان نازاربايف يلتسن شوشكيفيتش هبو يا اوكرايني روسيا همو او دولت آذربایجان ارمنستان مولداویا او رسپولیکا پریبالتیکای توپی وی مالا دوستانی بود او جیکی رو نگاه یکیتیا کرده قزاقستان بربانک امتدانه او داره امضا کنه و یکی سوویت هلوشو يعني الويدر كوم الويدر جيفيان وانا انزان الويدر هذا الويدر جيفيان سال دوستاني 1900 يكي سالي سوويت هلوشا و دولت سربخو هاتن علام کردن یک جبو کازاکستان و همیشه کازاکستان دامون مثلا اف odaya yektiya geli Kurdaya oda hemjin otağawana ciwana lvedere ev pano heye lvedere ev rojname ve serdemi hemu hatiye nefsandın ku lvedere serok berhev buna civiyana imzeyan hemu diyara ku Sovyet lvedere هاتيه يعني جبوت تشتك بخير خو ديمالتيه كريم تكرم بفيجن قزاقستاني تجبو براستي فيكا بريم ديفيجن تشتك باش بشتي هلوش عندنا سوفيت ديسا روش نام بفيجن آرام بوش بركو بيكاري زيده بو روش آبوريه باوكي نيني جويه كي باندور دار بو خرابتر بو لبلي بشتي فيكا روش باشتر بو بلي جالي آبوريه و تنگاسي كادشين امی وی کجی بنرخینن دما کون سروی که خبتین یعنی چه گوهری پشت هلوشینا سوویتی یعنی بریا هلوشینا سوویتش خوام دبینن دمکی درش دیسا دبن زون زورداری یک مزنده کرد جانا خو دومانتنه امی بروح بدن جانا گود امی پرانی سر گود باخن لورا نهش نکوج وده در کهون از باورم لودره کردانش خو زیادتر خو پاراستیه امی پرانی سر جانا گود باخن پشت هلوشینا سوویت چه گوهری پشت هلوشینا سوویت شخو ام بجن گاوا سوویت هلوشیا یعنی بشک مزنج کرد ما او کرد کوسی و هفته چلو چارا چوبن شخو لودر جیانا خو بردوام تکرن لکازاکستان کرگیزستان ازبکستان ل پشتی کو سوویت هلوشیا پشتی کو شرق قرهباغ درکت شرق آذری و ارمنیا و چاغه کرد ما مسلمان اکو ل ارمنستان دجین انت کارم بجن کو صدی نوتو 8 نوتو نهوان نچارمان ترک ارمنستان بکن چون روسیه چون سیبریه اورال هنک بشک جوان چون ناو قوم ملت خواه که میجن عشیره خواه کوپرانیان بروکینه چون قزاقستان کرگیزستان ماموستج یک جوانه بله یعنی ین گلن آذری کل ارمنستان دشین چون آذربایجانه ین ارمنی چون ارمنستانه لی بله کرد جبر کو آخوان تونه که آخوان هبو لی دولت آن تنبو یعنی دولت تنبو زحمت و با دربا دولت تنبو یکی تیک نچارمان چون عالی ولاتین سوویتا کهون دست ده زحمتی گراندیتن مثلا کردی کش ارمنستانی چون سیبریه گوتن 4-5 سال 7-8 سال هم سرخواه نهاتن چون که ام جوالات کی ساعتن که اولاد دشبیا کردستان ام بجن چیا بانی هبون دشت هبون نوال هبون خوش بوشینای هبون گم هاتن کتن سرما و سقما زوستان سیبریه که زوستان دبو 40 درجه 45 درجه بن صفر ایجا زحمتی دیتن گو هدی ام فیربون پاش هدی جالی آبوری و جیش برکو کرد زیره کو چالاکن کت ناف کاروباری ام بجن بازرگانی و تجارتی نام کارم بجن تایبتی کرد می سیبریه کرد اوراله روسا گلک باشتر دجین جالی آبوری و کارم بجن دولمنده سیبریه ایرو کردن اره و کازاکستان جی روشا کرده هم کارم بجن روشا گلک کازاقا باشتره یعنی آبوری هم باشه گلک روشنبیر و ام بجن کارسازی کرده مهنه کم بریا و برنامه سپاسی خوی تایبت پیشکشی هم بکن کو جبوان چالاکین چانده هنری پیشگیریت کن فینانس پیدا کن یک جوان ام بجن عزیز یو بدرخانه شیرین علیه مثلا ام بجن کووارا نوبار بله کل کازاکستان درته کووارا فرمیا کردین کازاکستانه اول تمام یک آسیا ناوین ته بلافکرین جارجاران بو ارمنستان گورجستان جیته شاندم ماموسته سر redaktöre ve کوواره نوبار روزنامه جانا کرد هیچ درد که
بزمان كردي وروسي Yani Kürt gelek şanaz u serbilindin yani em hat karın bibejin babu kalin Kurdin Sovyeti Rasta. takmamose vega demakul vera şey ve tabloyu indinerin vega çıka serbilindin yani yem jali aboriye ve jali her لديسا tiştine دلوان vega حسرتها وان دلوان ولا تايوان ولا تايوان، ولا تشيرينه. شقاجي دولة مند بن شقاجي زنجين بن شقاجي مثلا باش بيجين شقاجي ناسنامه باسبورت وان ده كرد تنفساندن زمان وان سربست به آزاد به مثلا حسرتها دلوان ام بيجن سرحده دياربكر وان ولا تايوان يعني دبيجا اما روجا جمهرن هدي شنو هاتن شد بده امهرن سر مزله دي بابي خب طيبتي او كرد مسلمان بيجن امهرن فاتحه كي بخوينن yani hediye divet garın yani bu kol تين ahir دبينين سردانا bejin سردان تكن شوا بله او دچن كرد ما دچن ودرتين دچن بله. سردانا باشور تكن mamoste demakot و گوت ما بسا سرگونی کرد دو لیا آخری 1988 9 ساله و مسئلهش خبر دادن دیسا کردا صدام و گران دید صدام هرم بزن چی بود آذری ارمنیا بنا قرباغ چیا شر کرد ارمنیا خواست قرباغ بستینن آذری ندادن نابر افغان هد دولت دا کرد جاند کردن کرد جورات نافع کردن صدام با کرد ارمنستان وکی مسلمان بون گنده آذری دا بون اونا تمامی وک مروبک ارمنستان درکتن و یورا کرد ازیدی جالی آبوری ایرو بلا بونه تمامی روسیا جان دکنه اونا جی یک سال گلی که وکی که روسیا تامبوف ورا پرانی کرد ما ازیدی نه وکی که ورا کار دکن mamoste dema ve yekede yani ve em bejin tevliye vi gengeşiye de kesin ki wunda bunu yani vek asimile buna o hindi nasnamaya hoş bir ki ne hene yedi seviye ki le koline keye yani ko em bejin kurdin ko duve demede şunu yani şu per bela bu ne وکی مگو وکی سوویت هرواشا وکی شهر قرباغش بو کرد ما جرمنستان درکتن حتی 20,000 کرد مسلمان کرد درکتن قال لك كما نظام كوليج شونه مو برانيا هاتن قازاقستاني قرغيزستاني قراسنا دارينا در روسيا ابجيك علي باكولي روسيا دي جان دكن يرو حال وقت ما جبزانن از سال هاوینی چون قراسنا داره نوا کرد ما قراسنا داره وکی روسيا دي جان دكن مدني وکی اوجي دي علمنا 20-25 سالن نوی ملتی دا جان دكن ورا اسماعیلی وسوی مستو مثلا قادر بون خورد ما دلا و گزان بون محمد و محمد کار شبو لو که ما کرد ما ورا گل لگم بگی دکارن سر و مثلا گرینگ بسنه لطيف بروكي اره لطیف بریک تابی او ژورنالیست دیروگزان روزنامه گره که می نافدار و کی از راستی ویا جاتم حال وقت باشه لی صدام هرم مثلا ملت کرد گلی ما نه سرتشتکی دی ساعت نفکرینه سوجي شو وكي كردا وكي إذا يتنا ورا جيان بكا أو كردانا جيك حشتي ناي سال هذا تاف كردي هزانا 37 44 ناكم بنا يك چونكه وكي نابره دو 20 سال 30 سال فرقه هوا اكون فكره عن جدايا اكون بله یک بری 37 سال هاتنا ایدی علمینا 44 سال جوره کی ما این دفرن همیش نوا ترکا دکتمون هاتمون جباتم هاتمون بله تشکریه آلیکاریه دان mamoste kesin ku ve paşatın گلک آلیکاری البته کرد مش کافکاسی و کی 5 سال داوی به شهر قره‌باغ هاتن گلکی آلیکاریستانش آلی کرد بری هاتمون مثلا جو وگو شیرین علی مصطفی و کی خوش آلماتی دایک بیه کرد من 37 سال خورزی بابای خورزی بابای محمد سوری بابای و کی کرد نوا کرد درفشان میره که نافدار بو سوا کردستان سورجی وی تا وکیل مصطفی گلکی اما کردن کاردان شیرین علی آلیکاری دا گل کرده ایرو بگیجی آلماته دا کازاکستان دا میلیون قرامت زیادت رو آوایی چکرنه مثلا اوی آلیکاری و مزم مج وراستن نو عزیز یا بدرخان و اگه اما که یا پر و اگه که چه قاس ناسنامه دا هاتن قید کرنده داشی اما که یا مگود نادر کرم نادرов آوازی çok روسپی بود مدگو قزاقستان کی هست گفت نادرov بر بیا چون محمد مجدی اوجی سال 1990
اش کردک ارمنستان هاتن نفکر نهاد ناکا کانه کی مزن وراد دکن او رفشان بیری مک حسن حاجی سلیمان محمد وقتی مستو که یک کارمند امریکان پر عظیم شمو ایرو عبدالله نه که تنی قزاقستان ده کار دکه کار عظیم از بیشتر وقت دنیای را مثلا ترکیه را دخوته آلمانیا را دخوته شرکت اونا گلگی برفرنه بله وقتی که اونا دکارن بگی 5000 مرو زیادتر بر شرکت اونا دخوتن اول سربلندی ملت ما وقتی ایرو کرد ما کاری های مزن دکن بله اما شاد بن بسایه وان ناوین وان نوانا نویسکار مهنه اره. هلبستوان مهنه مثلا باری بالا شاعر هلبستوان وقتی چند کتابی باش نویسینه وقتی وقتی درج مامسته زمان آذری درس زمان کردی گودیه حسن حاجی سلیمان شاعر هلبستوان کلترولوگ دستو پی میل قزاقستان براستی یه روزنامه هری نافدار امتکار می بیشتر جانا کردن دکه مجد سلیمان را که دنگ بیشن دنگی نافدار اوی ولایت ما کردستانه نویسیه گری باشه یعنی دنگ بیشن هم دنگ بیجه و شاعرین شاعرن هلبستانین البستوانن دکارم استاجی بول مهنه بجیشک مهنه دکتر مهنه یک کره نادیرو آلی دکتر کی زنگا نافداره هنه. کره نادیرو Gel دکتر yapın. کی نافداره مثلا ya esas Tahminen- fikrim demek o muan gündan kom bikin bere bikin ve devlette ka kırdan şo. اولا دولت که کرد Neyse hem jaliye hecmaran ve şo Bele, bele, kırd bele. lüvederi zeyde ne Nasıl? بس Evet. هجمره جی بکن هم گلک شادم که که مثلا ملت ماین زنگا داد خفتن اختیار زانن داد گهد کدومش هنه گلکی پرن مثلا شب رمضانش dursun ve ki vada gidiş baş savcı ve almatı bu. Laka payviro derkatına vazir Timur derkatına al-Khalq İsa ve kare mazın dekan geçemed xunun komite yektiya jinan ve ki her dem 8 Mart'ı Cajna 8 Mart'ı derbaz diken نوروز در باز Nevruz'ı derbaz diken Nevroz lüvederi çavate piroz kirim ve ga hediye edica yek biyek liseri vafın ve ga Eyvallah ser Nevruz çandı hem kültüra. her salim cüreki derbaz diken Çava. Nevruz buna mekurde Kazakistan'ı Sovyet'a berida heyna Sovyet'i akası berfere derbaz nedu. Ne ki astengi hebun. Bele. Devleta Sovyet'e dedit ve ki Nevruz cajna din va giridaya. Ya ne ateizm hebu başem pe hasan vada izbat kene ve Nevruz دوسه هزار سال بریاویتی پیروز کرده او جشن بهاره ده جشن آفت کردن خیس از شهر و یکی بهارتی بونا سرکفتنا گلیمه Bele. گلی باش ام نوروز در باز کن قزاق Ve روز parçayı جیتین hadaka. قزاق روز جیتین بشتارد بن داخفن پیروز Edi کن gelen Kazak Rus ciddi. Ere. Yani tebliğ şahiyedim. نا قبك بري وبحث كر وقدامك وسي وحفتا تشلو تشارا كرداتنا سرق امس اسيميلات بون تشويه تشنبيه بس دور ده تشتكي قالك بالكشه قبضتين دولة قزاقستان بطيبتيجي ملت قزاق بيشتكري والي كاريك زحمه مزن تذكردا مثلا خانيه خود ده مثلا دو ديوان هي ودك تذكردا الي كاريت ك مثلا قزاق جاره يكمين كرداد بينن قرقز جاره يكمين كرداد بينن جمارد كرت دي جياخورن كيف وانشين هيارتي جيا وبنجار منجار قبض قزاق نزان اجاب جوانت بيجن او كسك وجياتخون شكردار دبيجن Vaha binavt mümkün. وها بنافتكن قزاق وقرقز بسايا وان هنا جياخوارن دبن هنا بنجار دبن باشي مثلا تجي جيك وكي كردستان هاتنا كافكاسيا هاتنا شيناي هاتنا لكرد قبا هاتنا سورغنور انين الاورتا چولستان پایا کرنا Bele. لو ادي شاش بونه كرد نه چولستان نه ای چيانه ای دشتان ای نوالانه بری خوددن وان چیا اری الله تا تن پیشیا وان دگرن اجا چمکه Çumaçın ve چمکه بربسری وان کردا چم ایلی بربسری کردا جنار دبیجه فرمان دجنات به خوبا وجن خوب خان خین دوان فیلم ما دج در باست به دبیج بو کو بهل ریامه وکن حتی جن خدا وجن اوج یک جوان زارک دمره جانا خوش دست پاش دبیجن او سرکاری قزاق ام بجن پارتیا کمونیستین روس سوویتی دبیجن حیران بهل او نکارن نوا چولستانه بجن بهلن بلا هرن آلیه دشت ایجا بتین رجوان وتکن حتی تین آلیه آلمان تایوان دارا جی کو آو هیا شینایی هیا لوه داره بجید بن او دوان ساله ده gelek asimilasyon jî
pekti. Mesela gavam juana ambara daxivin mamustej dibêje Kurdê me Kazakistan serokê Kurdê Kazakistanê Brez Şeyh Ramazan mesela dibêje gelek Kurd hene em çi nav gundê wana Kurdî ji bîr kirine wekî Türk têne hesabê Tirkî daxivin an jî zimanê dî lê gavak em kokan ve çin dibêjin wala em Kurdin. Ya via famnek yani gel pişkiri dayawan alkari dayawan wan hembes kiriye wan hes kiriye le böyle ça asimile yani evji politikaya Evan politika berediş heye. berede. Milletê me Kurdê me kî derê ku Azerî heve Türk heve zû dihelasî min çê dibe. Mesela 1000 salê em nava Ermeniyê damon tu wexta Kurdek asîmîler nebû ku bêje ez Ermenî me. An naka Rus da nava Rusê dijîn kes nabêje Rus. Lê ev tekîlê me vê milletê me got Türkên Azerî ne gelekî giring e. Wekî wê deqa asîmîler çê dibe. Em Dijin diçin tev nava Müslüman. Kunda Beli. Cambulê çimkendê Kurdê me pirin. Derdorê Almatê evelê me salek salek got tevî rewşenbîrê me Registra berban gem çûn wekî millet nas kin. Dusê xortatin keç navê te çi ye divê navê min Hesene tu kurê kê kurê Alî me tu Kurdî napas ne Kurdim lê ça divê bavê min Kurd e ciya min Kurd e. Bavim diyam Kurd ez ne Kurd. Erê bi zimanê Tirkî me radibêje an Rûsî dibêje dê bavê min kalê min Kurd bûne. Ewa jî ne polîtîk sa kî ketekî jan herêmê ziman bîr kirine. İro Kazakistanê belki ji 150,000 Kurd hene. Lê ji wî belki ji 5 zimanê xwe bîr kirine. A karê me armanca me ew e ku em wan Kurdê me ku wekî asîmîle bûne bi raya Kurdiyetî wana vegerin vedgerin jî. Ji bo veke xebatek sa taybet heye. Xebeteke taybet em dikin wekî nava gunda diçin tên a îro 19 meha Nîsanê li Kaskelênê cejneke mezin derbas da. Bura Kurdê me ku wê derê mana yek ji Batumê ji Gurciyê hatine nefikirinê hatine cejna Kurda derbas din. Berê qet nizam û Kurdiyetî heye antin ne. Ewa kara tê kirinê gerek ku millet zimanê xwe bîr neke. A vê derece de dîsa rewşenbîrê me alîkarî didin emekê wan vê derece de gelekî gere merivêje pir e. Devlet imkan da ki ku bi zimanê Kurdî kitêb neşirin. Çapxane hene. Wek milletê mayî esa jî têne çapkirinê kitêb neşir dibin bi zimanê Kurdî herkes dikare bixwîne ew kitêb em temîn welêt re dişînin her çar parçe Kurdistanê jî Başûr jî Bakur jî Rojava jî Rojhilat jî ekime tekîlê me çandî hene kulturî hene. Yani yek zimên ji bîr kiribin jî derfete yên dê pirtûkene çapxaneyene bi taybetî wan pirtûkên Aslında mezin ev ku Kurdê me Sovyetê jî sa Kurdê canê. Kijanim Em çiye nikarin mamoste? hev bixwînin. Em zimanê hev dizanin çima. Alfabe. Alfabe. Bersa alfabe gelekî Ew pirsgirêkek mezin eşxo Gelek yekîtiya mezin. alfabeyê ji ber ku tune eşxo di zimanê Kurdî ez de. çûme Başûrê Kurdistanê Belê. hewlêrê jî Silêmaniyê jî alfaba tîpê Erebî Erebî. tê nîvsarê nîvsarkar helbestwana eyan em dixwazin bixwînin feqet nikarî bixwînî an em milletekin dîsa sê çar alfabeyê me hene Sovyetê Kirillî bû Kirillî, ya evet. Rûsî bû paşê em Latînî derbas da ya din jî Ermenki, Gurçki, ya Ermenkî jî sala 1925 da Agoplazo ve tîpê Ermenkî bona Kurda alfaba nivîsî bû. Belê. Ew zû kem bû ez gumanim alfabeka nû ya ser tîpê Latînî wekî bê çêkirin dê em ê bikarin nivîsê hev bixwînin binivîsin em çi jî binivîsin dur cewher bin jî birê me başûr dikarin bixwînin başûr çi heve Bakur dikare bixwîne em nikarin bixwînin. Ew ê zêdetir ji ev dûfem bikin. Lewra ji ber ku yekîtiya alfabeyê tune ye hem çand û kultura yani Kurdaniyê Em me. dûr dikevin. Ji ber ku hem pêş de ew ê zêdetir pêş de biçe. Ez wisa bawer dikim û em ê zêdetir hevdû nêzîkî hevdû bibin. Lewra ji xwe sînor hene. Jalê sînor heye yani sînor heye sînor çi derbas ve pirtûkan bi berheman em dikarin wê sînorê ji holê rakin nebelê. Ji ber ku yekîtiya alfabeyê ji tuneke ez bawerim barê werger ez bêjim werger jaliyê vê yekê ve xebat ku zêdetir çê be ew pirsgirêk jî ji Kurdê holê Sovyetê divî warî de duwarê alfabê de hinek baştir adapte dibin.
مالوان هزار جرابه بتایبەتی مثلا بێژن ساڵ 1930 روزنامه ریا تزل ارمنستان وشانا خو هیجی بردوام که ایرو دی 84 سالیا وشانا روزنامه ریا تزه مگو روزنامه بگه چند هب روزنامه در کم یعنی هب که یعنی الارمنستان ریا تزه درته بردوام 84 سال لی حتی سال دست بک سال 2000 جی به الفابا کیریلی درت کت لی پشتی سال 2000 روزنامه دی دست دی تمامی به زمان به الفابا لاتینی وشانا خو بردوام که و پشتی الوشنا سوویتی جی شو هم بيجن حتى الوشنا السوفيتستان يعني قازاقستان كرغستان اوزبكستان يك كتابك نهات يشاب كرن سر كردان بيجن بزمان روسي جي لي بيشتي الوشنا السوفيتي ادي كتاب جي تنه چاپ كرن اري بزمان روسي جي تنه چاپ كرن لي امز اف چند سال داوينه طيبتي بيشتي سال 2005 2006 قال كتاب لقازاقستان وكرغستان بزمان كردي بالفابا لاتيني درت كمان مثلا نتنه الارمنستان گرجستان سرانسر یکتیا سوویتی ولات یکتیا سوویتی وشانخانه یکانه وشانخانه کا کردی هيا کو ایرو لبیشکه که وشان خبر دوام تکه زنگزور یکمین وشانخانه لسرانسر یکتیا سوویتی کو سرکاریا ویکاری اوج روزنامه‌بان نویسکار هجار شامل کره شامل عسکرو دکه جالية وشان بقم مفهم جاري بكر بفله لسر بيك دافن جالية وشان خانة بان لسر بيك بيج كماسيك هي يعني كماسية هرا مازن بقول الفابه بل يا دانجي ام كرد ملتكن 4-5 زراوي معنا انا كرمانجي ام داخفن سوراني داخفن گورانية زازاكية بلوجي اما 4-5 زراوي دا دنيشي استعمید که وقت نتهوا وقت ملتک وقتی پیش روزی دا حس کردن و ولات رزگار و گره زمانه که ادبی هوا وقتی هم هر بکار و زمانه کیجی هفهم تکن زمانه کی بنویسن دیشا برا زاراف هفن لحشت ویژن برا دیالکت ما هفن دولمندی زمانه میش اوت لحچه دیالکت ما اوت دولمندی لزمانه کی فرمی گره زمانه کی ادبی زمانه کی چاندی ادبی او گره هوا کی هر کس زمانه کی اکادمیک شخور هر ولات زمانه کی اکادمیک بله سر وی که نه گلک روشن آیا قازاق جای ارمنیا جای یا ملت باین نه ارمنی مثلا 4-5 زاراوی اونه نه زمانه کی اونی ادبی هست هر کار بخونه زمانه گندیا باشه جدای آزنانه و هرمی جدای او نه او چی کی نرماله دست همین کم الفابا که یکم و زمانه کی تایبت و کی ادبی هوا هیچ چیزی اف پیوسته جبرك ودمك درش هات يقدخي كرن زمين هات يقدخي كرن وجبو بتابت جبو كردن سوفيتكو روشن بيركو وكان بيجن اوبراسيونك للسروان هات يكرنكو جبوكو كلتورا كردان پیشته بچه جبوكو ريل برويكي ورگرتن جورشونده كي ماسين كو هبن قنا اور چار سر كرن لبلي ما مصد فيجي برسكريكم في كيجي جور بجورون حتى او يكورن يعني او يك در باس بيج هولي رابه مش بو كيجي قال لك خباتك دريج از باورم والله خباتك دريج تكتني بل هل وشان دا سوفيت دا مگو ارمنستان دا اب شغل هات سکناندن جي كي ماينج تن نبو ديسا آلیکاریا مکرن تکوشون باکور کده ما باکور هات نافگرد گریان و یکی که امیمی پرورده کردن اب تکوشون باکور که مثلا کاری مزن دکل مسکو ویژی ارمنستانیجی کازاخستانیجی گازete مجی روزنامه مجی آلیکاری دانمده اما کارا بو وی چاقیجی هات گوتره و یکی که الفابا لاتینی ایرو الفابا لاتینی تیپ کردی هنه شکر به کامپیوترش تی نوشاره اما کتر درخستانه به لاتینی هم درد کردم برای ژورنال ما کوره برای کریلی بود نکن هر کس خونه بله نه گلک از خباتان شو هم دبین وک زمانی که هپارتی ادبی از جبوی که بیشم او خباته که نه سر ما مسته اگر ام تشتکی بیشن هر چقدر 20-25 سال ام بیشن قازاقستان دیجان خو بردام که ما مسته کرده ام بیشن اوه 45 سال خال ارمنستان در باز کریه لو داره ام بیشن زانگاه هری مزن دولت خاچاتور ابویان ده سرکاریا بشه آذرکی کریه يعني سروان خباتين ارمنستان گرجستان مثلا گلک فکر رامان ما مستوی هبن سر رادیونا یریوان سر روزنامه ریات از سر امبیجن تکلیه کرده می ازدی کرده مسلمان کو سروکاتیا جوانین
Kurda kiriye ku praniye wan ciwanan Kurdê me êzidî bûne. Mesela van deman hinek kêşe jî derdikevin em pê xemgîn jî dibin bi rastî. ew çine ev ez bawerim wekî Kurdên êzîdî weka ku ew milletek dinin neteweyek dinin ji hevdû cuda dikin yani. Yani beşek hindike lê ne zêde lê ev jî polîtika hinek dewleta ye polîtika hinek akademisyenê dewleta ye berê mamoste kirin. Çak hat gotin hata zaman ez 43 sala Ermenistanê jiyan kir û zangoya Ermenistanê here mezin da dersê ziman dan dersê Rojhilatê Azerbaycanê jî dan dêkan bûm jî ê karê mezin Radyoya Yerêvanê da rojnamariya teze da girîdanê me hebûn akademiya da heta 43 sala min nizanbû xebera Kurdê Sulman an êzdî em teviyek bûn. Di min semînarê de got wekî 500 ciwanê Kurda top bûn Ermenistanê yek zangoya da hîndî bûn Komîteya Yekitiyê Ciwanê Kurdê Ermenistanê rex eka Komsomola ku merkezê Komsomola beriya min serkarê wê komîteyê eskerî bû baş Hesenê Qeşeng dixebitî Zülbe İboyan paşê Tosin Lawik dixebitî ji vînê de qirar hate girtinê wekî ku em gere îsal serokê komîteyê bêjartinê em Kurdê Misilman belkî 10-12 Kurd bûn lê 4-5 Kurd êzîdiya Kurd êzî me nizanbû dengdayîn çû 4-5 kesa eka me dan hesab nod 2 selefat sedî nod 2 deng mistin yani ew êzîdî ew xwe civana nod 2 ek deng dan em bidin ew hevalê min ek me ra ketim newekî ku sandoqê wan herekî 5-6-7 selef stedibin ya ew wişa yekitî bû biratî dengek mez heta naka ji şaxê ez dibêjim yek dibêje min divê êzîdî habû milletekî cuda ye yanî Kurd êzîdî dijminin ne milletekin acayip e ya çawekî ez qanatê Kurdo Hecî Cindî wekî Casmê Celîl Şekrûyê Xwedo Ereb Şamîlov ez çav bêjim wekî evana nekurdin evana hîndarê çanda Kurdan e tiştekî çiqa Kurd bin em jî îro du sê genç ciwanek nezar radin dibin em nekurdî ya weke qanatê Kurdo tu tezanî wan wekî Ereb Şamîlov te karê dikin em milletekin ew gencek nizanin ku ol ne millete mesela ew ji dikare bêje ew Sirman im ew dibêje ez êzîdî me ew jî bêje ez Elewî me li kî Kurd e yani li gor dîn li ser vê yekê xwe cuda dikin ne berê fikirim carekê wegere kî kîro medbîze slavê wan re hene birawriya hek bikin ewa polîtika dijminê me ye Ermenistanê da çaxê ku şerê Qerebaxê de bû millet ji wir hatin nefîkirinê ku merkeziya Partiya Ermenistanê bi serkarveriya sekreter Galust Galayan akademî ez balî bû Kurd êzîdî cuda ne Kurd cuda ne Garnik Asatiriyan doktorê elmê filologiyayê wekî temamiya emrê xwe ew weke kurmekî ketin nava Kurdê êzîdî Misilman dibêje êzîdiya hûn milletekî cuda ne Zazara dibêje dinîse hûn milletekî cuda ne hûn ne Kurdin ewa dixwaze yekîtiya Kurda perçeke lê gelek nexandî bêjim yanî nezam bêjim yanî nexêrxwazê millet bêjim ve koça wana diçin ev koça wî jî ber bi endabûna millet diçe îro şengal êşa şengalê em tev qebûl wekî ku jana dilê me êşa me me tu got wekî bira me got Kurdê birê me ne êzîdî ve jî serserê me serçava Misilmanê serserê serçava ew yeka gere kobanê jî kî wan diparêze mesela îro şengalê jî kî diparêze Pêşmerge diparêzin hebeket diparêzin biraya xwe diparêzin Kurdê me diparêzin biraya xwe egere biparêzin jî lê wek ewana cuda dikin divê divê neparêze êzîdiye ew ji binerin êzîdiye wek milletê mayîn û Asorî ji hene Ereb hene Ermenî hene yanî aya ya ez tahmîn dikim gere milletê me çak berê da bûye çak qal bavê êzîdiya jî Kurdê Misilman jî gotiye eşîr bavê eşîrê ye şûrê milletê rêza şûrê dîn de hatiye dardakirinê ewa yeka gere taybetî bê qebûl kirinê
بله وقت که سال گوت او نکرد بن ازدی گله ازد نکرد بن امش نکردن لورا الصبا ورمش برکو جواکه که گرتیه گلن ازدی جواکه که گرتیه او زیادتر ناسنامه و ام بیشن چند کلتورا کردان او زیادتر پاراستنه و دیلی درکتنه گلن ازدی ایرو چند کردا به آلیکاری کرد یزدی کرد مسلمان کرد دیرو که دا بله همون چه گره بای کابن گلو دورش عبدی کرد مسلمان به ازدی به یعنی عبدال زینی که کرد ازدی به ازدی به مال جزیره کی به گرم بکولن چون بهروانه بونم بهرام دلی منی نه بله ام گره بکن بهروانه دا آوا جما آوا بارانه آوا برفی جدا کن ام تابو نیاکن ملت کن راست. دل کن برا خبر جگرخون نمرد تی بیرامن دوایی کردینو ببین یک گل و نوین یک و هر یک به یک باشی گرم پارچه نوین ام ملت کن ام دل کن ام گل کن ام چه محب ام بهرکن بهرکا کفنا و دولمند ام ویکی به پارزن و خودیل ویکی ولی ام کار خونی اصلا نباش ام آوی دخن آشه دجمن تو کاری جم بیان ناستین از تو کسی ناپارزم نه تو کار تو پارتی تابنا مسکر دک روشنبیر زانیار کی دل من بو گله می دشی از ولات پارزم تمامی کردم زانیار گله خوبه بله حال ببخشینا ارمنستان گرجستان کردمه مسلمان نمانه پشتی قشر قرباغ کرد مسلمان همو ام بیج ارمنستان درکتن لهر دولاتا جی صدی ام بیج نوت نه نقطه نه ام بیج کردمه ازدید جین ام سلاوی خو طیبت پیشکشی وانت که جوانت شینه راستی جی کاری که گلک مزنج بو چند هنر و ادبیات ما کرنه ام بوان هر دم سرفراز و سربلندن ام راسته لیت سپاس سلاوی طیبت جی ام برز کنیازی حمید رفشینن کرده که می مسلمان لور مای مالباتک اوجی ایرو لور سروکاتی کرده ارمنستان اتکه گرک ام سلاوی خوشی جرفشینن دوستت آره والله سلاوی شنید و این ناو کردایتی ایرو ارمنستان هدا به سایه کنیازی حمید تی پاراستنه بگیم چند مالونجی اوش تفرقی نخه ورتا کرده مسلمان البته وره هنه کرده ما یزید چندانه ناو نخوازم بیشم چون گله یزیدی جی گله گیگو ناده دو روشنبیر زانن او یکی زانن زانه و گاب لیسته که دشمن داره بری جمع کرده دشمنی ها بری هفدانه لی ناکا وقت هاتیه 100 سال و 20 یکی و کم تاو دکارن نیتکی فکر کی و بوی گلی خود بوی ملت خود کار بکن ایرام در دوره ما دشمن تاو دایشه ایگل های یا که دشمن کتن قربانی چا بود ایشان قربانی چا بود بله بله شنگال چا بود اولادی چا بود گره یکی تیا مهوه هم دکارن هم بری دشمن کشتر کنم بله جبو وی کسی کسان که دخواه بتن وکونا و درش کرد کرد شخوام همو که سپاس دارن جبو کردن جبو ناسنامه هم جبو همو یم براستی خباتی که به تایبتی جی ام وارد بیشن وکی و جبو کن کده که مزند دن وان خباتان جبو ام دیویژن کevin شوپی دوام بکه كذا وجالك مزنة لسرنا و جبو همو كزان سپاس كن جبو همو كزان بله فکر می گوته هجمار ام وی که جباوی کی فرمین نه چخاص چند کرد یعنی دماکم الاسیان آبیم بنرن هنه جغینی وی که ام وی پرسیج بکم دبلگین فرمیدم یعنی او ایشو علمم دبلگین فرمیده دبینن دو و ریوتیه و جغینی وی که دماسر گونه ده و ظلمه و ازیته و کو تالان کرن بیشن جیانا سرانسری جیانا کردان تالان کرن او یک دبلگین فرمیده جه دیگرن یا سروی که خباتک هیا خباتک مازن تکرین نکات دیروگزان ما سروی سرگونیه دا دیروگا سرگونیه کرده دا کتاب تنه نوشتاری تیز دکتری هاتنا خواهی کرنه اصلا نکو تنه روشن بیریم مکرد ساجی وکیل ملت ماین بله ساجی اوروسا دا خبات اوروسا دا جنه قازاقستان جیکه جکه قازاق سر حال وقت کرده سوویتی تیزا دکتری خواهی کرد سرکاری وی خواهد از مخان دیروگزان ما کرد نویشینه مگاه نگود کتابه کنه یا عزیز جدور نویشی و کرده کازاقستانه آن هجماره دا و تی گوتنه وکی که چه قاس کرد سوویتی دا بونه چه قاس آدن نعوی کرنه و کردستان سور وکیل مصطفی کتاب خانه کردستان کافکاسی اوی مسئله دیجی اما مسئله تی گوتنه دا کتابه درق دیاسپورا کدا دا تی نگوتنه اینا سوویت دا حتی میلیون کرد مدگوه بود بله
لی حملی 300-400 آذربایجانی بود کرد آذربایجان تمامی از بیجم و کی که هاتن اسیملا کردن کم ایرو کرد آذربایجان داره راست اوراج ناوانده چند تا کرد هیا و کی سرکاری دکنا طاهر سلیمان احمد حبو نوسکاره کی لی دما کم دن برهف کمه یعنی آذربایجان لگور ولاتن کم رادیو دنگی کرد و آذربایجان هیا تکیلی ما آذربایجانش گرلکن چون متزا دکتری آخنا بشین حلقاتی تکیلی کرد و آذربایجان خواهی کردن یکتیا ملت از آن اونا دیرو کوی گلکی از آنم روسیا داشی ایرو قزاقستان داشی وکی گفت 100,000 کردنه لفرمی 50,000 دنیشان دایی اکو دولتی دا کی فرمی نگور حسابی نه نگور حساب لام زانم ملت زانم که گلک ناسنامه دا نانیسن وکی کم کردن و آسیا ناوین داشی ترکمنستان کرده مهنه یک اونا هملیش که روجلات کردستان یه خراسان درواز منه علی محبت ترکمنیا بله ما واسه وقتی مپرنه ما بگم بهیست که یک سال دنگه تشی گلک خوشه مسترانک شته بیشتن باوکی تشتکی بیشم سر مثلا نفوس مثلا باوکی نرسمی جبو هر سه ولاتان قزاقستان کرگستان ازبکستان تیگوتن کو 250,000 کرد جین لی باوکی رسمی لوان هر سه ولاتا باوکی رسمی 100,000 زیادتر حتی 150,000 بحث نفوس تکرن او کسی کو چما ند باوکی فرمی نکردن ناف نفوسش برکو گله کرد میج گرجستانی هاتنه یانجی جدی هاتنه مثلا ناسنامه وانده هجی آذری نفساندیه هجی امجین گرجی نفساندیه لو ماجی اوت کوا جی فرمیت کوا سر وان ظلم و زورین کو مثلا گفت کتنه بلگه فرمی راسته چه هاتیه سری کردا جروجا سرگونی حتی ایرو بلگه سوویتا کفنده هنه لی حتی سوویت هلنوشی او نهاتن اشکره کرن پشتی که سوویت هات الوشاندن مثلا او فرمانا پیشنیارا بریا و فرمانا ستالین حمود در چاپمنی یا سوویت ده هات اشکره کرن چوا چه بی کی فرمان ده کی پیشنیار کریه چقاس کرد به هر کی جوالاتی همو هاتی نفسان بله ما مستعری داویج و کی وگا کسین کو وگا تماشات کن پر مراقت کن دویشن برایم خوش کو برایم یون کل سوویت نهادشین جالیه ام بیشن جلو برگن تایبت دیمن اندمتین سرکران وگا در هنرمتینه و ان جلو برگن سا کردواری ام خوشک گلک عجبان یعنی در حقیقت ام بیشن دعوتان ده شینو شاهین چه در واسه نشته که جدا هیه ولی جو ام کم بیشن دعوت خداجی ام کنده در فتی کردای کم کوفی کتان دلیل دنیا سر خدا قیز بوکی ما دلیل کنده کنجی جلی ملتی درد کمن از به هاوینی چوم باکور چوم وانه حتی ایدری جی دیار بکره بوشین نام ملت کردیم وکی جاره هکم چوم مقاله خنی وانه وکی که کالباوی مجبورا چون جیدری چون بله نری او تنانن گله کی پیش کرد و اوج کیفان پیرهات ملت هدیدی پیش کرد که زمان خو اکان ها لی حملی هم خلق سرته بله ما عرف عدد سرته نام خدا خواهی کنه کنجی کرداتیجی جشن خوشی هم در باز کم تایبتی گلک باشه کردن سوویت خودی ل چند حال کلتورا خود در کبن گلک شتکی باشه باشه میگه وقتی من ما براستی سجاوره هاتن دنگته مبیس گلک خوشه کی گوته على جمرة گوتن ام دخوازن به استرانه ام داوی بدم بلتنا خواه برنامه خواه ام مسحات خوازن از نستران بجم هات بجم اما ایروز با من وستران بیش دبی ام دنگه کی ما 20 والا دنگه تا خوشه ویگا براستی پرتوکی مجلس سر ایرو داوی هفته ده پرتوک برهمن گلک هجاجی مدخوس لسر ویکه جباخ ان شاء الله برنامه کردن ام گلک سپاس کن ماموس بهات نو ام گلک کیف خوش بون صالح مش خیرات ما بیسا گفت سرزاورمون هاتن ام بعد نامه گرکی خوش بون بله تماشا من نیشم و هفته جم هاتن داویا برنامه آخویم ام دویشن حتی هفته کردن خوب باش بنرین ببینین دخیر و خوشیه دا و هفته شی هری داوی ام نسر به مشاره گرینگ حساس لسر کردن سوویت آخفین میوانه مشیل به دربون میوانه میگین هیجا بسترانه خوش ام داوی بدن برنامه آخویم چه کرته بنده کما بله کرم کن اررحي
رحي مني تشيرك عمري مني تبقى دواء مالا مني رحم أررحي تبقى دواء مالا مني تشيرنا مالا من قيمشناك قيمشناك تبع بني عشقا دلا بدا وعي تشيرك مالا من أررحي تشيرنا مالا مني تبقى دواء مالا